Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kanliwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, siputan nyo man na dati umay ag-deliver inton madamdama. At niya kay ti umay da i-deliver dalya anak ko. Ulis, nanang. Ila akong manain. Wanang. At dapay di mo nalako anak ko. Tapno at dati mainayon, anang. Tidaduma, ilakok iti online. Adda ngamin dagiti customer ko iti online. Agraman daduma akalugaran tayo. Kay kayat dati gumatang iti online. Sa bagay mo kiidiya, saan nga amin makaumay dito'y balay? Naalala yun, nanang. Sige, panawan kayo pa. Ituloy ko ti aramides. Nay, Mari Jenny, sikamot ti lumabas. Sa dino ti papanam. Mapan ko man i-deliver ti suman nga order ni Auntie Piling? Ay kauna Mare. Isupay. Ulas samot ti linaon dagitasa ko, Mare. Ay, wan Mare. Nagorderak man ang itila ko. Talaga a best-seller mo ti ulis, Mare. Wan mo't Mare. Isuti kayat ngamin dagiti customer ko. Umayak tumama agpili, Mare. Ay, kauna Mare. Umay kalaang tapno makitam iti personal. Wan, Mare. Dumagasak taw inton madamdama. Nanang, awan ka ti aramidin nyo? Nalpas mo ti lutok, anak ko. Apay ka, day. Tulungan dakman nang. Picturin nyo dagiti lako, iti kasta, at dati maipus ko iti Facebook. Saan siya pa'y mat nagpili ti kumarim ani Jenny? Tinangag ko nga'y bagana ka dumagas ka naw. Amang ano inton madamdama pa'y laang nga umay dayjay nanang. Rugyan talatan ati mang picture, tapno isupay ti malpasta. May lakom nga tadagitaw, anak ka. Uy nanang, di kay madanagan. Saglala ka laang ti panangila ko kadagitoy. Tapno pasok iti budget dagiti suki. Ken adamot basit ti sukat ti banlog ko Sige. Rugyan ta nga rudan, tapno at damalpas. Ay nang, isarat taman pa'y ti daduma. Tama picturan tapno tuloy-tuloy nanang. Natsambaan man ang timayat awag-wag, Amare. Nagmamayat ti ulas anaalam. Uy nga rod Mare, awan makunak tanasingpet ken saan nga ulbod ti supplier ko. Kompleto mo tila ko, Mare. Kaalam mo, gayam tagla ko iti ukay-ukay. Kurang ngamin ti puunan, Mare. Isu nga ulis pa'y laeng mo't Sa bagay, masapol nga gurnong kapay. Ay, dayto'y tigatangak, Mare. Talo nga ulas. Manong ay tibayad na, Mare. Ay ka 300, Mare. Sa nga gasot ti maysa. Adto'y tibayad ko, Mare. Agyaman Mare. Ala, talaga supportive ka, Mars. Tunggal adda ti lakok. May saka kadagiti number 1 na customer ko. Siyempre, Mare. Tapno masukatan mo't lang ti daan nga ulis, me. Ano samlaan nga yupor sa mulabaan. Tapno maikat ti rugit na. Awan nga minti oras ko amang laba. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Nadiskarte mo ta ko, Mare. Narigat ti narire. No kurang ti budget, Mare. Unayan to'y suman ala ko day ta, Jenny. Ay, apay ka day, bakit? Kasla na bang lasmut? Ramanam. Ay, nawaw. Kunaklakit de, no kinan mo day taasuman. Saan tanalipatakit nga rod. Talaga mabanglas day ta, bakit? Katno di pa'y kalman ngayon deliver ni Jenny day ta. Istak sama tila ako day ta babae.
Unay kan bakit? Nukinan mo kumaday tayo di kalman, di mayat kuma. Amo mati panawon nita. Nudaduma nalamin. Nudaduma napudaw. Nalakama bangles di kanan. Ay, sana mabalintikas ta kanya. Ha! Kasaritak day ta Jenny! Ta isubli na ti kwarta. Ay nawaw. Ay di ka agar-aramid bakit? Kalutluto lang day tayo di na i-deliver. Basul mo tadi mo mat ngamin kinan adagaws. Inuray mo pa'y laang mat amabangles. Sa kagreklamo akasta. Nabangles ti suman ngayon lakom kanyak, Jenny. Ha! Natabnay pay. Ay nawaw, kalutluto laang dayjay, idi-deliver ko kada kayo idikalman, antipiling. Nabangles nga rod, iso arumbang lang nga isublim ti kagudwa timbayad ko. Ay, saan ko nga itad ti refund yo? Ngamin, sigurado akalutluto laang dayjay, anti. Imposible mat ano mabangles sa dagos. Uno, amangan mat ngamin no diyo kinan adagos. Talaga di mo isubli ti kwarta. Ay, saan na talaga, ante? Sakbay nga in-deliver ko dayjay, rinamanakpay. Iso ama siguradok amayat dayjay, idi-in-deliver ko kada kayo. Nukas tagarod. Last day jayan nga order ko ken ka. Di mo namnamaan nga agordera pay. Ha! Rupat kwarta ka. Tila ang ganansyam ti pampanunutam. Anya? Adamot gayam ules ala ko ni Dalia. Nang kita amat. Nakita ti post na iti Facebook lakay. Ay nawaw! Kahit ko launay da ito a disenyo. No kayat mau, di gatangam. Kitam. Naibagay ti kulay na iti kurtina iti silid lakay. Sang manungay day tabakit. 100 each. Puna na mo titipos na. Di mayat. Nalakalaang gayam. Oh, gatangak nga rodet. Ay, sika Gatangak lagan. In-message ko ni Dalia. Tapno mai-reserve na. Ang mga no maununaan nakti sa bali. Sapay talaga a kurso na dakti disenyo na. Nanang, i-reserve mo man day ta kulay pink nga ules? Asino tinagurdar? Ni Auntie Piling nanang. Dagasin nanto kano dito'y balay inton mapandita sentro. Italang sa matagim matang ni pilingken ka anak kaw. Wan nga paiso niya nanang. Isutay kachat ko itay. Impalawag ko amin ken kwa na ti maipapan iti ules alakok. Tapno maliklikan ati riri. Ay, una tapno amo na. Ang mga no brand niyaw ti ekspektaren na. Inkargak mo't di iti post ko Anagga po iti ukay-ukay nanang. Ay, wang gayam. Nag-text ni Antim Saling itay. Umayto ka no maagpilay kadagiti lakaw. Ay kat ibagayo ato may latananang. Ado pa'y ate nagbati. Adat sama parikot mo anak kaw. Adapay gayam to in pa-reserve ni Auntie Piling nanang. Dua alawas ang tinapalabas. Sipod in pa-reserve na. Ngam di namot malagip nga alaan. Kano nakita ka nagpasintro idi na minsan. Kung naklaki din no innala na matenti order na. Saan pa'y anabayadan dayta? Talaga asaan nanang. Bayadan ng tukano ano umay na alaan. Awagam saludsudam no gatangan na pailaang. Aglodak inton madamdama nanang. Narigat mo't ano di na alaon. No di na kumain pa-reserve di amangan no nailakok pa iti sa bali. Ala, ianus mo anak ko, bareng alaan na. Un nga rod nanang. Sumangpot man ng tibaro nga order ko. 100 laang tibayad ti order nan. Ngam, isupay kumamot ngay bayad ko iti order ko manan. Agbalhin kanton nga istrikto inton sumaruno anak ko. Narigat mat no ipa-reserve dati lakom iti mano alawas. Maturog mat ati puonam no kastalaan. Hello! Ay, Auntie Piling, kumusta? Anya nga iti plano mo itiin pa-reserve mo nga ulas? Ay,
Wan! Ay, awan matan ti oras ko amapan mangala di tayan yo. Ay, nagpasentro kayo kanumot edi na minsan, auntie. Wan, ngam nalipatak matan ti dimagas di tayan yo. Ay, nawaw. Umay mo kumaalaan nan, auntie. Mano alawas ang tinapalabas, sipod in pa-reserve yun na itoy. Ay, nawaw! Agadat ka mat! Maguray ka, tay baon ko nilakay ko. Di ka lang makaururay matan. Asino dayjay? Ni Dalia itay pa'y nga awag. Ha? Kulit-kulitin na para iti 100 pesos laeng. Ay, nawaw! Ay, kasla itarayak mat. Dayta ka dayjay order mo nga ulas, bakit? Wan, lakay. Kunamlan pranyo matila ko na. Ay, masuro na ka talaga. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga impareserve mo dayjay, bakit? Wan, di na lang maawatan mati ko nakandalipatak adim magas. Saan matpiman ang mabalain nga ipareserve mo iti manong aldaw, bakit? Alala, mapan mo man kit di alaen inton madamdama. Tapno awanan ti adupay asauna. Umay kuman alaan ti order ni Antempeleng, Dalia. Ay, agyaman ako unay timay kayo, uncle. Ato'y tibayad na. Sa nga gasaut, saan ka day? Uwan, uncle. Ibagayon to kina antipiling, taiyupor ng tupay ti ules, sakbay alaban na. Naggapo ngamin dayta iti ukay-ukay, uncle. Inchat kumatkit, dikin ko ngam ulitok manan nga ibaga kada kayo. Wen, ibagak to kan kwa na. Pasinsya ka no nabayagan. Win nga rod, uncle. Nalipatak mo't ngamin nga, dapay gayam ti in pa-reserve na antipiling. Uray iso, di namot malagip, ti may dimagas dito'y balay. Agpakada nga roday. Agyaman ak iti anos mo kan antem. Ano na duma siguraw. Ang mga no nagpost dan iti Facebook. Dandani nga rod, uncle. Naimbaglaangan, taimay kayo. Ay, nawaw! Daytoy ti ulas ala ko ni Dalia. Daytoy ti sangagasot. Mayat-mayat, bakit? Nalawa pa'y. Nakarugrugit. Sabali pa'y ti agot na. Gagangay na Tanagga po iti ukay-ukay. Ti kuna ni Dalia kat iupar mo. Sakbay nga ilabam. Tapno maikatirugit na. Isoblim dagita nga ulas. Ay na wow. Apay nga isublek. Kita kat mayat tetela na. Nalawa pa ay. Jaklaim pagaro, akas tati maawat ko. Alala, isublim dayta. Tay subli na mati kwarta. 100 pesos lang mati binayadam para iti may nga ulis. Sulit daytan, bakit? Noan niya tinbagak, iso ti aramidam na awatam. Ay na wow. Mayat to tilangan na daytan no mailaba kunak nga raod. Di ka rumaniklamaw. No sa nga gasot lang ti budget mo, bakit? No gatangam dayta iti maul. Saan lang asa nga gasot ti balor na? Umabot iti ribaw. Ay na wow. Apay mo takas to itiintid mo kanyak Dalia. Nagrugit kan sabali pa'y ti angot na. Ay, auntie, normal lang dayta. Tanagapukot nga rod iti ukay-ukay. Basit lang mo tirugit na. Maikat dayta no mayupor, auntie. Naipalawag kumuta na saya at dayta kada kayo, idi nagchat kayo, auntie. Kompleto matlaang ti caption iti post ko ang nagkomentan nyo, auntie. Ay! Saan na mabalin? Isublim tin bayad ko ken Dalia. Diya kaya ti kastoy? Anya? Isublim no di mo kayat nga i-post ka iti Facebook. Ay, sige auntie. Tapno awanan ti Riri. Isublik langan kada kayo. Kasta agbalin kayo mo't a responsable as seller. Alakay.
Ayan ti ula sa ginatang ko iti dayjay adalya. Irwar mo, tay sublikon. Ay nawaw, di mo makita jay adda iti sampayan, bakit? Ay nawaw. Isu dayjay? Wen, inyo perkaw, sakbay nga ingelgel kaw. Kita ama, mayat manen tilangana, kaslabran niyo. Ngagpaiso. Kung nagtumat ngamin ken ka, intun sumarunaw, iremedyo, numabalin ama iremedyo. Saan kat aday ta agreklamo ka dagaws? Kat manulang matpiman timbayan mo kan kuana. Nukurang ti budget, rumbang laeng anayunam iti diskarte, bakit? Asino ti ururayam dalyanak kaw? Ni Auntie Piling, nanang. Kunana nga isubli na ti ulo sa ginatang na kanya. Ay nawaw, apay nga isubli na nga eh. Ngawin ata narugit ka no. Ay nawaw, kataptapok laang siguro ah. Maikat to no ilabana. Ipatangken na nanang. Isublik laangan ati kwartana tapno awanan ti adu asao. Sa bagay ah, nasaysaya at no isublim laangan. Stress laang ti maalam iti kasta a klasin ti customer. Ay, day tangarod kat nanang. Diyak kaya ti ma-stress gapo iti sangagasot laang. No umay day ta apileng. Ibagam ta gumatang laangan ijay mall. Sana para kinkwa na tilakom tanagaduma ita reklamo na. Ayan nga iti ulis nga isubli yung Auntie Piling. Saan gaya mo? Saan kon nga isubli? Ay nawaw, ti kunayo kanya kat saan nyo akayat dayjay nga ulas, iso nga isubliyo. Kidapod no na, mayatan tilangan na ta inyo perken ingelgel ni uncle mo. Anya? Magano da pa itikas di alakom, gumatang ako mamanen. Ay, kwa auntie, awanan, naibusan ti ulas alako. Anya nga dyan makikita? Ay, naka-reserve da kita. Nabayadan pa yun, auntie. Naka-reserve? Bueno, saan mo lang akayat ngaila ko kanyak? Ay, kwa, auntie. Makitam data. Agrason ka pa ilaan. Di mo kit di idiretso, no? Di mo kayat ngaila ko kanyak. Mayat mo't laeng iti mo laeng ti gumatangan nyo. Tapno sigurado abran nyo, anti. Narigat mo't no ipilit yu ti gumatang itilakok. Taintun kwan, agriri kay tumanan. Nasabat ko ni Auntie Piling di tadalan itay Mari Delia. Madi matimod na. Talaga amadi amare. Tadyak inlakwan iti ulis alako. Ay nawaw, apay matmari. Sayang ti sales mo kuma. Ay, di uray awanan. No isang mutlaang ti customer ko. Di ka maawatan, Mare. Ada ka din napasama, kadyak amaw. Ay na, kastoy ngamin mare. Addaim mo na aginatang na kanyak. Kumpleto mo ti in-post ko iti Facebook. Inulit kong tupay kan kuana. Imbagak ang naggapo iti ukay-ukay ti ules. Iso amasapol ayupor na. Di kwan, imawag kanyak. Nagadungay bagbagana. Isublik ka no ti kwartana, tadi na ka no magustuhan ti order na kanyak. Ay, una yan. Ay na po, marurudak nga eh. Di mo't makauawat. Naibagak pa yun, agumatang laangan iti mall. Gusto lang day tangay naramid mo. Barang agbain. Nadaduma, feeling at talaga day tanga Auntie Piling. Kundi arte ng pang-ukay ti budget na. Naku nampay mare. Noan niya ti level ti budget na. Iso kumamat at ti level ti kinaarti na. Saan kita day tasagsa sa nga gasot ti budget na. Ngam high level ti kinaarti na. Uno saan, itimol na takuman agim matang. Tapno awan ti adu sa una. Ay, nututuusan mare. Mayat mo, tay naala na kanyak. Talaga laeng nasobraan ti kinaarte na mo. Adamat laeng issue na iti suman alakok. Inuray na anabangles sa umay agpa-refund. Anya? Kat, anya nga itinaramit mo, mare? Jack inted Uray manulaeng kumamat ti mapaglakwan. Basta sa antay kumaamay batog iti customer nga agdatang tangsit na.
Makapasurunday ta, Dalya. Di nakit din kayat alakwan. Anya ko matigat hangam aya. Ulis kumamanen. Ay nawaw. Kalpasan tikas di apa nagsasaom kan kuana. Naturod ka pa lang agumatang itilako na. Wen ata nalakaket nga rod tila ko nalakay. Sa nga gasot ti maysa. O, no ijay market ti paggatangak. O, mapana 350 ti kasjay. No iti mall, ribu meten Di mon pilitin no di nakakayat alakwan. Mabutang siguro amangan no riribo ka manen. Manulang ti budget mo, angam nakaararte ka. Ano sam nga yules, day ta sa gasot mo, bakit? Ay nawaw! Ay nawaw! No amom nga isulaeng ti umanayan ti budget mo, di ka ag-arte-arte. Nayunam kit di iti diskarte, tapno di kanto agbabawi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Madam Loida at tagakabangibang a barangay ti sumungad Ay, naimbaglaan ngayon, tanaran na akti to'y paradaan. Sa ludsudak man, nagsapsapol pa ilaang iti agtrabaho iti bakery na. Madam, naimbag na aldaw mo. Kastamat kan ka. Ada ka di masapol mo? Sa ludsudak kumano, aghahire kayo pa ilaang, madam. Nakita ngamin ti post yo iti Facebook. Ay, wan. Nag-resign nga ti may isang empleyado. Si kakaditi ag-apply? Ay, saan, madam? Nilakay ko kuman. Mayat ka din nila kay mo, ngagtrabaho iji sentro. Ay, wan, madam. Ijay sentro mo laang, tinagtrabahuan na idi. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awan mat kit di pagdanagan na ta stay in. Saanan amasapol nga gastos iti abang. Ay, sigurado nga umanugot day jay. No kasta laang ti patakaran, madam. No amo na ije balay, ibaon mo lang. Tapno makapagsarita kami iti nalapat. Anytime, madam? Wan, anytime today. Nalpas matkit di tilakad ko. Paawid akon. Ubaya man! Nay, kayo mo gayam nanang. Dumanon kayo Agyaman aklaunay anak kao. Atugaw kayo nanang. Agyaman akmanay. Ay, ni Mario nga'y. Napan mo titi ayan da Madam Loida, nanang. Ay nawaw, hapay ijay. Pagsaritaan da kano, ti maipapan iti trabaho nga applyan na. Ay, nasayat mat ano nalagip nanti ag-apply. Mano abulan mat atambay, tinararamid na. Kasano, katunggal adda ti trabaho nga applyan na. Di mo't agbayag. Nagado arason na, nanang. Ay, kabarang ano agbayag mat iti trabaho nga applyan na ita. Tamam mo tayo, ti agbalin abos na. Tagakabagibang a barangay laang. Sa bagay, nanang. Bareng agbain kat saanan nga agaramid iti kalukwan. Ay, agmerienda kayo pa'y ananang. Ituloy tayon to tagistorya, inton madamdama. Anya nga'y tinagsaritaan nyo kan ni Madam Loida, lakay. Imanugot nga agtrabaho ak iti bakery na ijay sintro.
Ay na, nasaya at mo't nga rod ano kas talakay. Adamo laangan pagtrabahuam. Ewan nga rod bakit? Bakery pie. Ay, wen di ka unay mabannog. Wan tasaan mat unay ang nadagsan ti trabaho ijay. Una, ay kaano nga rod amang rugi ka? Intun umay alawas bakit? Isu tinagsaritaan mi kan ni madam. Ala, saysaya atom mo't ti trabahom ijay Amang ano di kan tumanan agbayag. Narigat ti agbirok iti mayat at trabaho ita panawon lakay. Ay nawaw. Amok daytan bakit? Amok ter aramidag. Saan amasapul nga ulit-ulitam nga ibaga? Ay wen gayam, imay ni nanang dito'y balay itay. Nang yug itinatnateng. Ay, husto Tapno saan nga isupay agatangan ta? Nayunam nga minti alaam abadom alakay. Umanayam da ito'y. Ay nawaw, kano talo aparis laang dayta? At damat siguro ipabulod da ijay. Diyak kaya ti agbagkat iti adu abado. Isupay kid di apakadagsanak. Ay unay kan lakay. Agraman badom kasadot mo pa yabagkatan. Di ka manaktak, tagrubrubuata kon. Di mo ka di dadaalan timod ko. Ay unay kan. Suggestion ko laang mo't tapno saan ka marigatan. Ay na, di ka madanagan. Tanadiskarte akmat nga asawam. Oh, Adakin ka daytan Si kamot ki di at agparikot no bilang laang. I can manage bakit? Agpakada ko, nanang. Ay nawaw, day talaan, tiba daw. Nanang. At damat siguro ti uniform ijay. Ay kita amot at aramidem ijay. Agsingsing pat, kan aggagagat ka nga agtrabahaw. Tapno di nakapapanawan ti busmaw. Awan tinagdumaan yu iti asawak, nanang. Anya ti panagkita yu kanya kaya? Palagip laang. Tamangan no inton madamdama ka agawig kan tumanan adagaws. Saan ang mapasamak dayta? Numayat ti madanunak at trabaho ijay. Ala, agpatuloy akon. Tapno sa anak amaladaw, nanang. Urayik to damadamloy da ijay paradaan. Tamakiluganak. Itigas ta? Makatipidak iti plete. Sige. Agan-anad ka mat ijay. Ag-tricycle ka lang tapno di ka mabannog amagmag na aging ga ijay paradaan. Nalawa mat gayam ti bakery yo, madam. Wen, adapay display ti sangwanan. Ngam dito'y unag ka lang agtrabaho. Mangipak iti tinapay, agraman orders. Ay, nawaw. Ay, okay lang, madam. Jakmut lang kayat ti sumango kadag iti customer. Isumat lang ti kunak. Ay, wan gayam. At to'y ti handbook. Ano usam abasaan? Ay, agyamanak, madam. Agbasa ka pa, itapagururayam ka ni Joel. Isu timang train kan ka. Alas 8 asumangpat day jay. Okay, madam. O sige, panawan ka pa, itada na patag nga aramidag. No, ada sa ludsud mo, adakla ang iti office ko. Anya nga minin di gagara yun, nanang? Kumusta nga tama ni Mario? Kumusta ba nga ti trabaho na iji sentro, anak ka? Imbaw awag ka digang ka. Un nanang, nasaya at kanumuti ka sa saad na ijay. Sigun kan ko saan mo't ka noonay nadagsan ti trabaho na? Dagiti ka trabahuan na gay. Ay, dayta at tijak na sa ludsod nanang. Angam nasaya at mo't siguro ta agmay sa bulan nan ijay. Ngam awan mo't ti reklamo na. Makasta nga umawag kan padlaw ko mo naragsak nanang. Kasta gayam ti trabaho, kayat na. Siyempre, kayat nan nanang. Ngamin saanan ang mainitan. Naala kong ti kwarta kan groceries nga inpaw itmaw lakay. Itad munto mo ti para kan ni nanang, bakit? Alawan, di ka kadimadanagan. Itulod ko ti groceries para kan ni nanang inton madamdama. Agsagana aklabiit. Pakibayad mo matlangan ti utang ko dita tersena. Tapnosan nga isupay ang mapampanunot no agawid ak dita. Ay, kaano ti panagawid mo Kasla adamot ti planong agawid lakay. Ha? Awampay matkit di, bakit? Ay, kung naklakit din no panawam man ti trabahom dita, Saan pa'y nga ita? Nudumtang to, ti hustong aldaw. Sige, agpakada kon, bakit?
Adu pa iti tinapay nga impakek. Alawon lakay, okay nga rod. Agan anad ka akanayon di tawan. Kaya't nakano ang makasarita, Mario. Wan, madam. Anya ti bagamaya. Mabalin ka diti bumali, madam. Ay nawa, 2 bulan lang nga nagtrabaho ka. Ita, kayat mo ti bumali. Kasapulak ngamin ti kwarta, madam. An-anom ti kwartaya. Kuha ngamin, madam. Masakit ni nanang ko. Ket kasapulan mi ti kwarta para iti panagpaagas na. Mano ti i-cash advance mo aya? 15,000 ko madam. Ay nawa, nagdakkel mat. Nangina ngamin ti agas ni nanang ko, madam. Pang-asiw kumaatay ka na. Masyan kayo iti masakit nga inak. Mangtedak iti 15,000. Ngam itrabahuam, ah? Iwan, madam. Di kay madanagan. Tasaan kayo nga itarayan. Agyaman naklaunay, madam. Agawid akpay, numaalak ti cash advance ko. Kaya't ko ang makita ti inak. Makilugan kanton kada kami. Isanan, madam. Nakababain mat no itulod nakpay laeng. Sapay, medyo adayo ti balay may iti balayaw. Agpakada akon, madam. Ay nawaw, inalam samat amin ti gamit mo, Mario. Amangan man o di ka nagsubli. Hindi kay madanagan, madam. Sa anak at umaray, tawan mo't lang ti pagtarayak no bilang laeng. Siguradum laeng, ah? Sayang mat tinarugyam no di mo ituloy. Ada ako bakit? Ay nawaw! Di mo't impakpakaan mo sumangpot kagayam lakay. Tapno masurpresa ka, ah. Anya? Ay, manungal daw nga iti bakasyon mo. Jack sigurado, bakit? Ay, di mo ibaga. Panawam man ng titrabahom iti bakery ni Madam Lloyda. San taman apagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, bakit? Ay, itimplaan nakman kit di iti kapek, bakit? Amumet, anabanugak iti biyahe. Sa day na tinapanan ni Maria o Susan. Iti ayan ti gayum na, nanang. Ay nawaw, dualawas ti bakasyon na. Kaano ngay ngagsubli di sentraw? Kasano ti trabaho ngay bati na ijay? Ay, diyak man na mo iti asawak, nanang. Kaslawan mo't ton ti plano ng agsubli. Inyawid na mo't amin abado na. Anya? Amangan ko na, no agikat manan dayjay, nanang. Dinalaang manan maibaga iti personal kanyak. Tamo na, adun to manan ti saludsudek ken ko ana. Ay una yan. 2 bulan na lang nga nagtrabaho. Ay, diyak amunan niya ti adda iti kapanunutan ti anak yun, nanang. Kastamot akanayon ti raaramiden na. Agtrabaho iti may sawon no 2 bulan. Intun kwan, agikat mo't laeng. Ay, awampay si serious one na mo't iti trabaho na. Nay, adda ka gayam dito'y balay, nanang. Wen ata inururay ka. Apay ka day, nanang. Anya ngay ti planom iti biyag mo. Ay, nawaw. Apay akastamot tan ti bagbagayo kanyak, nanang. Wen tamano lawas ti bakasyon mo. Awan ka di ti planom nga agsubli di sentraw. Nakapagdesisyon ako, nanang. Anya ngay ti desisyon mo. Sana kung nagtrabaho iti day a bakery. Ay nawaw, iti anya makagapaw. Kunak man numayat ti trabahom ijay. Una, mayat ti trabaho. Toxic launay madang iti katrabahwak. Kahit pagtrabahuam nga rod itan. Diyak pa mo, nanang. Agsapulak manan ay ti sa balay. Ay nawaw. Anya mo tanday to'y aloy na. Awag nga awag. Makapasuron. Apay, asino ka mauawag ayan lakay. Itay-pay day tangam di mo ko na sungbatam ta cellphone mo. Awan day jay baka. Asino aya? Apay, di mo ibaga no asino? Apay, ada ka di ilimlimod mo kanya, ah? Ay nawaw. Anya kumamat nga iti ilimad kuno bilang. Siguradum laeng nga awan, lakay. Awan nga road. Ay, Unay ay, kan ay. bakit? Ah, mas daawa ko, no asino day taawag nga awag.
Ibagak man langan. Ti kumparek dayjay. Awan ti rumbeng apakas da awam. Awag nga awag, takayat na ti umutang kanyak. Kat awan mo ti maipautang ko. At dan samot parikot mo, anak ko. Asino ay ati awagam? Ni Mario tatang. Diyak matan makontak. Matanan na ya. Nagawid iti lugar da, tamasakit ka ni nanang na. At dapay cash advance na 15,000 tatang. Ti ko na nakat itrabahuan nanto ka no. Kaano pa ya nagawid? Talo alawas ang tinapalabas tatang. Imbag kumano na laka makontak. Ngam saan mo, tadya kon maawagan ti cellphone number na. Ay, nawaw. Amangan mat no in-block na ti number mo. Amangan no awanan ti plano na nga agsubli. No kasta ti plano na. Nagpakada kumaana saya at tatang. Kan saan kumaan advance iti kwarta. Amumat siguro ti eksakto nga address na. Uwan tatang. Taga kabangibang abarangay laang dayjay. No kasta nga rod. Agpatulong ka iti kapitan iti barangay da. Tapno napartak ang maaksyonan, anak ko. Tapno maikanmat lang iti leksyon, day tatao. Nay, si kamot gayam, Madam Loida. Ay, agtugaw ka pa'y, madam? Agyaman aklaunay. Imayak takayat ko ang makasarita ti asawam. Ni, ada tinapanan nila kay ko, madam. Anya oras ti panagawid na. Ay, diyak pa'y sigurado, no? Anya nga oras, madam? Ano saklangan ti aguray? Napatag ti pagsaritaan mi. May papaniti, anya, madam? May papaniti cash advance na. Sakbay ang nagawid. Nag-cash advance iti 15,000. Tamasakit ka no ni nanang na. Anya? Ala, saan mo da masakit ni nanang, Ay, talaga nga aramid day ta tao. Isumot lagayam adinan kayat ti agsubli iti trabaho na, at damot gayam utang na. Madam Loida. Wen, imayak takayat ka kumustaan, Mario. Ay, kuha, madam. Naglawag nga inulbudan nak. Tikunam kat masakit ni nanang mo. Ngam saan matgayam. Imbag ko manusong batam ti awag ko tapno ang mukmat. Laglagi pam, ada cash advance mo a 15,000 kanyak. Ay, kastoy ngamin, madam. Diyak kayat ti atidog arason. Ti kayat ko laang. Bayadam ti 15,000 nga utang mo. No, okay lang kada kayo. Okay. Itrabahwak ko, madam. Saanan? Bayadam iti cash. Tapno malpasan ti saritaan. Diyak kasapulan ti trabahador nga ulbod. Awan tikas ko ita, madam. Duwalaang ti pagpilyam. Bayadam, wano, urayam nga agdalan ka ni kapitan. Awanan. Zero balance man ang datao. At dapat ti 3,000 a balance ko iti dayjay aloyda. Di ka man suman na udita. Marurudak unay kin ka. Ibagbagak lang mo ti marikriknak, baka tapno amumot Ay na, awan lat ar-aramido mo, no di ti mangibabain iti pamilyam. Kunak ano saan nga umay ni madam dito'y balay, kas kadagiti dadumaan nakautangak. Awanan kakit di iti bain Agasam nga idayta, inraman mo pa'y ni nanang iti kalukwam. Di naksirmunan baka tulungan nakit di kumamang bayad iti udik. Ay saan? Si kamot lang ti makaamo amang bayad iti kas advance mo. Sika tinangaramit iti parikot mo. Isu nga ita, si kamot ng ti makaamo amang sulbar. Amok akam mali ti inaramid ko, bakit? Amumot gayam akam mali. Kadaapay nga rod nga inaramid mo pailaan. Nakalusot ka iti daduma nga intarayam. Ngam, di kan makalusot ken ni Madam Loida. Uray, anya pa'y teramidem. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No nagbaligi ka man ididamo, laglagi pam nga adan tumutlaeng aldaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Carmen, umay kanto dito'y balay inton Lunes, wan. Apay, Mare. Anya ti adda inton Lunes. At dati ipapirmakin ka, Mare. Pagsayaatan ka day, Mare. Ay, wan Mare! Ay, no, wow. Daitan tinabayag nga ururayak, Mare. Manuhay ti maawat tayo, Mare. Ay, 3,000 per head. Kunada mo, Mare. Ito damala dagaws no makapirma tayo. Ay, di kunada ka agpalista tayo kano. Kalpasan na, ipasak kadakwada ti listaan. Kaurayan tayo laangan, no kaanaw nga i-release da. Sige, umayak inton Lunes, Mare. Ayabak mo ilaang ni katugangak. Ay, kaun na, Mare. Tapno makapirma, man. Sa anak ama pan garden inton bigat lakay. Ibaga kun ana sapsapa ta no ammom. Ay nawaw. Asino nga itikadwak nga agsibaw bakat? Adda nga rod na patag-alakad ko inton bigat. Anong sampay lang Sa dino ti papanamay ah. Basta adda. Saan ang masapul nga ibagakken ka? Asawa nak, isu arumbeng laang amaamwak. Mapan kami ken ni nanang iti ayan damari delya. Adda lang na patag pagsasaritaan me. Maipapanitian niya. Saludsod ang mga minamin. Basta pagsayaatan Di ka madanagan, tamay ranod kan tumalaang. Ay nawaw. Umay kayo dagasan, nanang. Ay, nawaw. Sa dino ti papananta, Carmen, anak ka. Iti ayan damari delya. At da pirmaan tayo, nanang. Ay, nawaw. Ha, anya mananday ta. Pagsayaatan, Ay, amang ngano iskam mo day ta, anak ka. Relax ka dilaang, nanang. Am-amhok ni Maridelia. Irugi naman ang ta pirma-pirma akasta. Diyo ka di kaya't timapan, nanang. Diyo kaya't timakaawat iti libre. Ay, saran. Delikado may. Okay. Adda kada kayo dayta. Basta binagaan kayo, Awan to ti pagbabawyan yaw, ta desisyon yu ti saan nga agpalista. Dito'y ayan mun sa tinaggapuan dagiti taktao na salaw ko di takalsada, Mare. Ay, dito yung agpay sumare. Imay da nagpalista. Adung magayam tinagpalista kan ka, Mare. Talagang aduda, Mare. Kita napuno ti mano a papel dito. Muto'y nga rudan talistaan. Ta isurat ko matinagan ko, Mare. Ti katugangam nga. Kunak man no itugot mo, tap ng palistamay. Di magasak itay iti ayanda. Di na magkayat, Mare. Ay, nawaw. Sayang mo. Anya nga rod ti maaramidan tayo no di da kayat. Basol damaten, Anya nga tano, ilistam latan tinagan na, Mare. Ay, nawaw. Mabalintikas jay, Mare. Wan, ilistam. Taintun kwan, si kanto ti mangala iti parakin kwan na. Kabisadong ka di ti pirma na, Mare. Ay, uwan, Mare. Nalakalaang ba't ti perma ni katuganga? Ay ka, alang garod, Mare. Ilistamon tinagan nyo. No, adapay ti amamom, inayon mulatan. Si kanto langon ti mangalay, ti para kadakwada.
Anya manan day ta ipapapirmam si Kadelia. Listaan dagiti makaawat, tatang. Makaawat. Listaan dagiti makaawat iti pagsayaatan. Hey. Sino ti mangtad iti pagsayatan aya? Basta adda ka numot, tatang. Iso ti imbaga jay nakasarita. Ay kita ang mga no pa kaisang makamatan day ta. Ay po, relax kayo kadila ang tatang. Sigurado ka kaday, ang mapagtalkan ti nakasaritam. Saan ang nasaya at basta agpapirma kayo lata. Anyat ang muyaw, ang mga nusaranda iti kalukwan dang iti pirmaan yaw. Day taman ti ibagbagak tatang negatibo man na dagusan ti adda iti panunot yun. Umayak man makikape, nanang. Ay, awan ado ti kape iti termaw sa nakaw. Agyaman ak nanang. Naimas ti kapeyo kay. Ayun gayam. Di magas ka din bagat ko dito, idi lunes ti agsapa. Aywan, di magas mo piman. May salaan ti maibagak anak ko. Nasken abagbagaam ni bakit mo. Apay ka din nanang. Naidya ka mau, noan niya ti pinirmaan da iti ayan da dilya. Pagsayaatan, kunana, ngimjak amaw noan niya. Anya? Mabainak ngamin amang idiritsukin ko na tama nga masaktan. Ibagam ko na, tasaan basta-basta agpirma anak ko. Inton kuan o sarenda iti kalukwan dagita alistaan. Adda kanumat ti pinirmaan nyo iti ayan da Maridelia bakit? Ay nawaw, asino mat tinakadamagam iti day talakay? Saanan anapatag no asino tinakadamagak? Ti kayat ko amamuan, kat noan niya ti pinirmaan nyo. Basta pagsayaatan Anya pagsayatan? Asino ti mangtag? Diyak mo ka ni Maridelia. Mauray to. Di balik ta nagpalistak matan. Ay na bakit? Narigat ti kasta. Diyo amaw, ang magpirpirma kayaw. Anya ko matinarigat ijay. Kat saan tayo mat nga itrabahuan lakay. Libre day jay. Ti kayat ko asawain, saan anasaya at basta agpalista kan agpirma kayo. No sarandangay dagita alistaan iti kalukwan. Oh, di mairaman kayo ang nagpalista. Saan mat siguro lakay? Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Sakbay nga agpalista ka, kan agpirma ka, bakit? Agsardeng kan. Irimrimidyok nga ron tapno makaraman tayo iti libre. Kasta pa'y laang matibagam. Ay nawaw ka. Ay nawaw. Ananwan nyo dagita listaan, tatang? Ay kita aglaang kuma. No asinaw, ken mano tinagpalista anak ka. Imbagak mo't adiyo pakibibiyangan dagita. Apay akas jay. Adda dagiti karaman iti listaan. Ngamjak mat nakita nga imay da dito'y balay. Kas kumakan ni Sarya. Inlista dagiti kabagyan da. Anya? Ay, no diyo kaya ti agpalista o diyo pakibiyangan ti diskarte mi mo, tatang. Dakas ti kastang aramid yaw. Kasanaw, no di da kaya ti agpalista. Isu nga road, ada kami laengen tinangilista. Naimbag tanalakalaeng masurutan ti pirmada. Kwarta, ti kasukat daytoy alistaan, tatang, namuyaw. Ay napaw. Pakaisag makan ti kastang aramidam anak ka. Anya kay ti update Maridelia. Ay, awan pa'y nga rod, mare. Ay nawaw. Kunak man no may release adagos Mari. Duabulan tinapalabas nga mawan pay mat. Ay, nabayagan nga inted ko ti listaan kadagiti nakasarita kang aging gaita. Awan pa'y tinaawat ko at text da, mare. Amangan mat no iskam gayam day jay. Ay, hindi ka mo, mare. Amangan no pudno ti ibagbaga ti asawak kan ti katugangak. Amangan kit din no inusar dalaeng tinagan kan pirma tayo. Ay, kasta mo laang ti kanayon nga ibaga ni tatang kanyak, mare. No daduma, madanagan ako. Angam, awanon ati maaramida. Tana ited kumutun ti listaan.
Makitam day ta bagat. 2 bulan ng tinapalabas. Ang mga no sumangpet tulakay. Kaano nga'y? Ay na, no siyak tida kayo. Di yun namnamaan nga dapay mauray yo. Tano adda? Oh, in-release da kuman ah. Saan tayo mo't nga mo no anya tinapasamak? Ang mga no delayed laang. Huston, bakit? Di kay mang namnama iti kakasta palistada. Mano abulan ng tinapalabas. Negatibo mat amin ti ibagbagam. Negatibo, ngampod numat. Inton sumarano, di kay basta agpirpirma. San aga puta pagsayaatan ako nada? Agpirma kayo matime. Anyat amo tayo. Amangan no ti ibagbagada a pagsayaatan yaw, kat pakaisagmakan nyo gayam. Ada ka din Delia, buyait. Awan ti anak kau, nagpasintraw, apay kaday. Ada ka menti na kaibaga kanyak. Akaraman ka no tinagan kau itilistaan nga inigaman ti anak mau. Kaya't ko kumaasaludsudan ni Delia no pudnaw nga adanagan ko ijay. Nakita nga agpayso tinagan mau iti dayjay alistaan. Ah, andya! Day, sadak magta nagpalista ah. Ay, awan ang bukit dayta ah. Awan mo ang pinirmaak. Saludsudam ti manugang mau. Amangan no iso tinangisurat itinagan mo. Ay, na yan. Inraman nakpaikidigayam ti manugang kaun. Wala, tanam namaan da nga adda maawat da. Ang aging gaita, awan latamad. Daytan ti bagbagak. Nariga mo nga minti basta agpirma-pirma no di ka sigurada o iti pirpirmaam. Puno launay tanakunam. Kastamot laang ti imbagak iti anak kau. Ngam awan matdanggan na. Imay ni antim sarya dito'y balay itay. Apay ka no tatang? Imay na sinaludsawd. No pudnong adda tinagan na iti listaan. Kat, anyang itimbagayo. Adda, kunak ah. Tapudnumat nga adda tinagan na iti listaan. Ay nawaw. Imbagayo ko mga awan ah. Hay, gulo manon day tatang. Diyak nga rod kayat ti agulbawd. Kit kasano nga rodon day ta? Amangan no apaan na ni Mari Carmen amanugang na. Ay basuliwa. Apay ngamin nga ilis tayo tinagan na. No di naman kayat mairaman tinagan na. Naimbaglaang tanaranaan ka dito'y dalan, Mari Carmen. Apay ka di mare. Ay, po, adaman ti parikot, Mare. Parikot. Wen, Mare, napanti ka tugangam ije balay itay. Adda ka nung ngamin tinakaibagakin kwa na, nga adda nang ilista itinagan na. Anya? Ay, apo, daytoy mo tatang, imbaga na mo tipudno. Nukas na. Da kasakmanan iti katugangak. Awan lang arudan na awat ko. Mapadaksanak pa'y. Ay na, apo, pasensya kan, Mare. Kamalikmot laang dayjay, ah. No apay ngamin, nag-recruitak pay laang, ah. Ay, no amok laang akas to ti mapasamak. Diyak kuman imanugot. Sa anak kuman na nagpalista. Adda ka din eh, bakit mau ijay balayo? Jomar, anak ko. Apay ni bagat ka, nanang? Namwa, ngayon lista na tinagan ko. Anya? Wine, isuti ko nada. Agraman ni uncle mo, aboyay. Nakita na kanumula ang tinagan ko, iti dayjay alistaan, apagsayaatan ngay bagbagada. Una yan ni bagat ka. Kumporme mo tang tiar aramidan na. Tapno, dubli siguro ti maawat na. Agamanyangay, aging gaita ka awam mag ti pagsayaatan na sang kay bagada. Kasaritam to ti asawak nanang. Si kaman ti mangidiritso kan kwa na. Nuan niya tinaduktalam. Barang iso ti pagnakman na. Inayon mo kanumo tinagan ka iti listaan ni Kumarim Adilia. Carmen na nakaw. Sorry nanang. Basol ko dayjay. Saan ka di ngayon bagakin ka iday? Ajak kayat ti agpalista, ha?
Ay, sapay la ko mata mapakawan nak nanang. Jak magustuhan ti kas tagay na ramid bawa. Ay, sana na maulit nanang. Rumbog lang! Pakaisag makam ti kas tangar aramida. Inton maminsan, agpanunot ka iti maminribaw. Saan nagaputa pagsayaatan kunada kat agpalista kan agpirma kayo mo adagusain. Wen nanang, ikarik, sana na maulit ti kastoy napasamak. At damanan imay nagreklamaw dito'y balay itay. Ala, nag-text na kanyak tatang. Ay, nagkidawak mo't laangan iti pamakawan kadakwada. Basol ko ngamin dayjay. Basol yu amin. Uray ni Sarya. Sigurado ang kinasarita na matang ti manugang na. Bareng ano di na pinagsasawan ti kumarik, tatang. Pagadalan yu day ta na pasamak, anak ka. Tatang, talaga saan na maulit. Ay, di kay agbalin nga utu-utaw inton sumarunaw. Saan agapaw tapagsayaatan ako nada? Ay, alisto kayo matan. Ano dagiti tattao aman ang gundaway ita panawag. Tatang, manipod ita. Agpanunot kami na naimbag. Sakbay nga agpalista ken agpirma kami. Amo mari, kasta unay ti danag ko, hindi kinasarita nak ni nanang. Kan, di na kainungtan, mare. Marik naklata makaungat kabayatan ti panagsarsarita mi. Basol ko makidipi man mari. Wala, mare, pasensya kan wan. Nairaman ka pa yan. Adamat lang basol ko mari. Tasyak mo tinang isurat itinagan mi. Ay, naglawag alinuko da tayo mari. Inosar dala ang tinagan ken perma tayo. Nupay kasta, ag-move on tayon mari. Sa bagay, amare, husto ka. Manuabulan mo na nagururay tayo. Agbalin laangan nga adal kada tayo. Tapno inton sumaruno, santay nga agbalin nga uto-uto. Uwan, mare, inton sumarunaw, saan tayon nga agpaloko? Ay, nawaw! Sakbay nga agpirma ka, basaan pa'y no anya ti pirpirmaam. Agbalin ka nga alerto, tapno di ka maloko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Linda. Nasayat mo, tanasapa ka nagriing ita. Apay ka di manang pinang. Awan ka di ti aramidam ita. Naawan ibaunak manan. Wun, itulod mo lang dagiti papeles iti coffee shop ti gayem ko. Ijay sentro. Wun, adang aming trabaho ita. Diyak masangot ti mangitulod, kat kasapulan na dagi a papeles. Jak amo ti ayan ti coffee shop da manang. Iti asidig ti terminal. Jak amo day tamanang. Ipakitak ti ladawan ti coffee shop, tapno di ka marigata namang sapol. Si kalaangan ti mangitulod manang. Jak amo tay bagbagam. Amangan numapukawak pa. Kat no agdi-date kayo mat iti nobyo medyo sentro, kasano ko maamapukaw ka? Unangam saan mat nga iti coffee shop ti gayem mo ti papapanan may manang.
Ay, naapo aya. Kunak man no dati trabaho, mita pinang anak ko. Ada kumaa, ngam kapilitan ang naglangan tatang. Intulod ko dagiti papeles iti ayan tigayem ko, takasapulan na kano ita. Ay, nawaw. Kunak lakit din, no iso tinapanintulod ni ading mo, Linda. Ay na, di mat nga rod may baon da dya a tao, tatang. Anya? Di na kano amo ti papanan na, amangan kano no mapukaw. Ay, una yan tikas na panagras-rason, tikas jaya tao. Talaga siguro nga awan ti pagbaliwan na, tatang. Patsyo mata di na amo, kat no agde-date da iti nobyo na iti sentro. Kinasadot na kit di da itan tunggal adamay paaramid, nagado arason na. Agrubwata kong tatang, adaman ng trabaho ita. Ay, agananat ka anak ka. Wan tatang, ay wan gayam, ipaluto yung tuman ka ni Linda ti karni ti baboy iti ref. Anya luto kay anak ka. Iadobo na tatang, adumat kit iti patatas dita. Ay, sigay ibagaktukan ko na inton makareeng. Riingan yung aminan tatang, anyat orasan ngam nakaturog pa ilaang. Ay, agungat na jay, no madisturbo iti pan naturog na anak ka. Sakto pa'y kit iti pagpupudutan na. Ay na talaga day ta babae. Makaparurot ti kasta nga ugali na. Ay, day tangaraod. No kasano ti kinasingpat, kan kinagagat mau, isumat ti kinatangsait, kan kinasadot ti aday. Mabalin ka day, si kapay latag luto Linda anak kao. Saan pa'y kami nanalpas ti araramidag? Anya ti mailuto ayan tatang. Adubo ka na kung nanimanang mau. Ada ti karnit baboy iti ref. Ay nawaw, jak amo tagluto iti adobo tatang. Na, ay manutitawon maun nga maging gaita. Di mo amo tagluto iti adubaw. Urayan nyo laang ni manang tatang. Ay sana mabalin Sigurado ang mabandog ni Manang Mau iti trabaho na. Di da kayo latan tagluto tatang. Jak to mga rod amo no kasano. Kun amangan no saan ama gusto ni manang tilutok. Sayang pa iti karne. Ay, imposible ka ba? Di mo ka di amaw. Wano sadot mo lang mananday ta. Nagimas matan ti adobo nga inlutom, Linda ading ko. Ha? Kastoy ti timpla ti adobo akayat ko. Kasta gaya manang. Inton sumaruno, sikan tumanan ti paglutwag Ha? Ay, ada ka magayaman pinang anak ko. Kumusta nga itiraman tinlutok nga adobaw? Magustuhan ka di malaan. Ay nawaw, kunak man nun ni Linda tinagluto, tatang. Ay, siya kanak ko. Siya kinagluto. Tasaan ka numat nga amaw ti kapsat mo. Anya? Husto ka di tinaibaga ni tatang? Ultimo adobo kat di mo amo alutuan? Madanagan naklaang amin manang. Amangan no sa bali ti ekspektarum. Sayang mat ti karne no bilang man tagkam maliak iti timpla. Ay nawaw. Iti kasta nga edad mo, di mo amot agluto iti adobo? Di mo matamo aminan? Di mo amo? Wano talaga asadot mo daitan? Di nakmat bugbog kawan nakas na amanang. Nakababain ka dagiti ka aruba. Uray pa'y mangagda Pudno matibagbaga. Na, sa dino ka naman ang tipapananday dya alinda, tatang? Ay, sinalutsod ko itay. Gamdi na matimbaga no sa dinaw. Dayta ti paglaingan day dya babae. Malapagpasensya amlatan ti kapsat mo, anak ko. Ay natatang, naibusan ti pasensyak para kenkwana. Kastala ka na ayunan. Tunggal adamay paaramid kenkwana, ibaga na adina mo. Eh, kastamot ni ading mo, sipod pa'y ide. Ay, dayta nga rod ti pakasurunak, tatang. Kasanulangan no makiasawa. Di nanto ammo ti aramidan na, kasta? Ay, barang nodan to ti pagnakman na, anak ko. Ay no, talaga apapudutan na ti ulok ti kasta nga ugali na, tatang. Ay nawa, anya teraramidam dito'y balay, Linda. Awan mo tinagtulagan ta nga umay ka dito'y balay.
Dituyak pa'y man nga agi standby. At akadida ka sa napasamak? Marurudak launay kun manang ko. Nay, apay ni manang mo. Nagadumanin asa una ije balay. Kasangsangput na lang. Anya? Iso adituyak pa'y laang balay yung agi standby. Taamangan no anya pa'y ti maisawang ko kankwana. No kasta ti mapasamak, siyak tumanin ti dakas iti istoryana. Anya nga ta, no dito'y balay yulaang ang ti pagnaidak, Jojo. Ay sika no kayat mo? Saan mat siguro akong traan ni nanang mo, ta 25 tamat kan. At datan iti husto nga edad. Sa bagay, at dati puntom. Kasaritak to ni nanang. Unman, tapno mapan ko laangan alaan ti gamit ko iti balay. Jakmat laang kaya ti agnaud ijay. Tapasaray maong tanak nga oray awan mat ti makagapu. Mala, bayam. Kasaritak to ni nanang. Man nakaawat matkit biday jay. At damat gayam tinobyam dito'y balay, Jojo, anak kaw. Agnaid ka nun dito'y balay, nanang. Anya, At dati dida nagkinawatan iti kabsat na nanang. Nagado ka no ti sao ni manang na. abangan mo't no simple laang nga apaday ta. Jak ammo no anya ti pudno napasamak nanang. Jak ngami nakasarita ni manang pinang. Ngam sapay la kuma tauman nugot kayo nga agnaid tinobyak dito eh. Di kay ko maagdardaraso daw sa nakaw. Amangan mo't no tinobyam ti ayan ti parikaw. At da kamin iti husto nga edad nanang. 25 mimot na. Wan, agpada kayo nga addan iti husto nga edad. Ngam saludsudek man. Adda ka din ornong maw. Ay, dayta ti awan pa hinanang. Oh, makitam dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Ngam awan met urnong yo. Agurnong kayo pa'y mata. Tapno saan kaya marigatan. Ay, adamot ti garden ko nanang. Adda ngam kanayon mata malugi ka. Sikamat gayam, marisitang. Imbayak, tadaman ti kayat ko asaludsudan pare tunyaw. May papan ka na iti anak ka. Wan, adda ngamin ijay palay. Kat kayat nakanumatang ti agnaud ijay. Ay nawaw, apay ngagnad ijay. Kat saan na pa'y ba't anagkalay sa iti anak mo, maray? Day tamat lang ti may sa makagapo, no apay nga imbayak. Anya tinagapaan daya iti kapsat na. Ay, pinagsasawan piman ni manang na. Takasanaw. Di namit ang mo ti aramidan na. Tunggal dati may paaramid kan kwa na. Katibaga na di na mo. Agrama nagluto, di na mo. In short, sadut gayam. Kaslakastan iso ka na yaw na napudot ti ulo ni manang na kankwa na. Ay, oray siyak matapi man. Nukas talaan ti kabalay, talaga ang maumata. Malabay no ipilit na ti agnaud ijay balay. Surwak taw, saan ang mabalin ti kasta nga ugali kanya? Anya ti ko namitayan tatang? Agnaid ni Linda iti balay ti nobyo na? Iso ka numot ti kayat na. Ay nawaw, di na kayat ti agawid? Ay, amo mampay ti kabsat mo. Di na kayat ti agawid, ta di na kayat ti mabagbagaan tatang. Para makita Ala, palubusan talangan. Parang isaw ti pagnakban na. Sa bagay, at dadamutan iti husto nga edad. Ang jak amo no adamat lang ang urnong da. Uray at dada iti husto nga edad no awan urnong da, awan natalgad at trabaho da, kan kurang da iti diskarte, awan lat amok iti da itatatang. Mabalin ka di nga agluto ka iti sinigang, Linda, nakaw. Ay, kwa, antisitang. Anya, kinapudno na. Saan asyak taglutluto iti balay? Sa may sa, jak amo no anya ti timpla ti sinigang akayat yo. Ay, katansya to
Tapno maramanak man matilutom. Ay, pasensya kayon, auntie. Ngam no okay lang kada kayo, ni Jojo laangan at urayan tayo iso tagluto. Ay, nawaw. Napan ti anak ko iti garden na. Sa ita, iuray mo pa iti agluto kan kwa na. Ayan tinobyam si ka, Jojo. Nakaturog pa ilang nanang. Ay, nawaw. Tengat aldawan. Napuyat idirabi nanang. Kasano? Ket nagbuybuya iti drama. Kastala ang araw ti amo ng aramidan. Ha? Ay, anyat kayat mo sa nanang. Agnaad dito'y tapno agbyag adon niya. Ayawan pa'y ba't ti kuna nang agluto ay nawaw. Ay, awan pa iti pagtrabahoan na nanang. Kasano ko ba? Kadi mga minagsapol iti pagtrabahuan na. Anya tinamnamaan na. Trabaho tumasidagkan kwa na. Ay nawaw. Nangagkuti pa nagsasauti inam itay Jojo. Kasya mata talaga ni nanang. Makalawas ko lang dito'y balayo. Ngamakastakit din ti bagana. Di mo lata ni kaskaso. Agbaaw to lata ka diti ungat na. Kunamlan asino mat ngagsasao. Ay nawaw. Agtugtugaw kay latan dita. Ni nanang mat. Jay nanganan nyo ijay lababaw. Asinaw ti urayan nyo nga agin daw. Siyak pa'y lang. Sika Jojo maak-akaran kang samutan iti kinasadot ti Nobyam. Ay, nanang, sana sa dot ni Linda. Awan lang ti pagtrabahoan na. Kanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid day ta babae. Iso akanayon da nga agapay ti kabsat na. Tanakasad sa dot mat gayam. Dito'y balay to pa'y awan ti kuna na tumulaw. Saan mo tanti? Anyasan? Kano nagregat ka maibaon? Jak amo kun kunam mat akan kanayon. Madlaw nga gululbot kalaang tapno di ka aggunay dito'y balay. Imbagak mat amang itulod ka iti balon ko iti garden, Linda. Ay na, pasensya kan Jojo. Ay, unay kan. Amom ka di nga inururay ko ti itulod mo a balon ko. Pasensya kan. Jakmat ngamin amo no sa dino tinangidulinan ni nanang mo kadagiti balunan. Ket no, dalang iti cabinet. Ay nawaw. At dala ang gayam iti cabinet. Ay pasensya kan ang diyan nakita. Makadlaw ako na. Ni, anyat kayat mo asawan. Sadot kang agpaiso. Nagadukat a rason mo. Na, pinagnaadnak ka di dito'y balayo. Tapno adda ti babaw nam. Ay, nawaw. Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kastamay. No kastamot lang ang gayam. Pumanawak laangan iti da iti abalay. Ay, kat pumanaw ka, ano pumanaw ka? Di ka matanagan. Tasaan ka, alapdan. Ni ating mo matay sumugad, pinanganak ka. Aywan nga agpaiso. Nalabit ana uma mutanti ina tinobyo na tatang. Tatang, manang. Oh, anya ti umay mo ibaga. Agsubli akong dito'y balay, manang. Ay nawaw, kunak man numayat ti biyag mo iti ayan tinobyom. Ewan nga raw. Jakon kayat ijay. Wano, pinagsasawan na kanina na sitang. Ay, tangsit da di abakot. Isukit di pa iti maisama kagapo. No apay nga agap-apa kami iti anak na. Uray di mo ibaga, amoklatan at kinasadot mo ti makagapo. Si kamamot piman ti maadan iti kabalay adina amo amin nga ipaaramid ken kuana no di da mauma. Talaga kit di atang sit Naimbaglaangan ta saan kami pa'y anagkalay sa iti anak na. Hay, jak kayat ti katugangan akas ken kuana. Ay nawaw. Panagkunam ka di kat kayat namot ti manugang asadot no bilang man. Agagat ka nga mina. Saan ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Da kamin tupay aka pamilyam, mauma kami no ibaga adi mo ammo amin. Sabalin tupay a tao nga ta. Ay, nawaw! No kabaulam, aramidam. Ngam no di mo amo, agpasuro ka. Iti kasta kat maadal mo. Di ka agbalin asadot. Tapno saan nga agreklamo, dagiti kabalay mo. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.